Ke le dumediša mo leineng le maatla la morena le mophološi wa rena Jesu Kriste a re rapele. Mo leineng la ntate le la morwa le la moya o mokgethwa morena le modimo tate wa morena le mophološi wa rena Jesu Kriste re a leboga ga o kile wa re lota mo bošegong morena le modimo wa rena re lebogela mogau wa gago o kile wa re tsoša papa re a lentšung la gago la bophelo a nko re hlonolofaditše lona morena le modimo wa rena baamogedi ba lona le nna moabi wa lona re kgopela tšohle tše maineng a mararo la tate le la morwa le la moya o halelela amen. Barategi moreneng letšatši ke la bohlano la kgwedi ya Mopitlo, kgwedi ya May, kgwedi ya Nhlaba. This is the day the Lord has made, let us rejoice in it. Sontaga sona ke sa botshelela ka morago ga tsogo ya morena le mophološi wa rena Jesu Kriste re ithuteng ka seema sa kgwedi yeo ya rena ya Mopitlo. Sona re se hwetša pukung ya pele ya Bakorinte kgaolo ke ya botshelela temana yona ke ya 12 yona e balega ka tsela e re ke dumeletšwe tšohle fela ga se gore ke tšohle di a hola ke dumeletšwe tšohle fela nka se dumele go bušwa le ke seti sa tšona amen ka leleme la sejahlapi yona e re I have the right to do anything. Yet not everything is beneficial. I have the right to do anything, but I will not be mastered by anything. Amen. Barategi moreneng, kgwedi ye re tsenego mo go yona ya May barategi moreneng e na le ditiragalo tše di bohlokwa ka mogare ga tšona. A re lebelele pele ya letšatši la senyane kgweding yona ye. Morena wa rena Jesu Kriste o tlabe a rotogela go tatagwe. Letšatši re le bitša gore ke Ascension Day. Ke letšatši la 40 ka morago ga gore morena le mophološi wa rena Jesu Kriste a tsoge bodula bahu. A re fenyetše lehu a re neele phenyo. Barategi moreneng, this is the day of celebration. Ke tšatši le morena le mophološi wa rena a boelang gae ka lona. O a hlatlošwa. O boela gae. Bana bešo moreneng, morena le mophološi wa rena Jesu Kriste o confirmile a re tetelestai go phethegile tšohle tše tate a bego a nrumile gore ke dikelefe tšona ke le neile tšona tšohle tše tate a bego a nthumile gore ke le botše tšona ke le boditše tšona bana bešo moreneng a laelana le barutwana ba gagwe a re bjale ke boela go tate a ba neela molao wa gore ba ratane bana bešo moreneng letšatši le la phenyo le re gopotša tšohle tše morena le mophološi wa rena Jesu Kriste a kilego a re direla tšona a re celebrating bana bešo moreneng a re ketekeng letšatši le go rotošetšwa legodimong morena le modimo go swana le motho mošomong wa gagwe ge ba mo hlatloša mo mošomong wa gagwe ba mo fa yona promotion ba mo elevator mo maemong a lego mo go wona ka gobane o dirile gabotse o phethile do ka moka a gabotse bophelo bja fetoga o tsena mo bophelong jo boswa le mašeleng le ona fetoga a wa tšohle ka moka di ba gabotse bjale morena wa rena Jesu Kriste le yena bana bešo moreneng o tlaišitšwe o dirile tšohle ke nako ya gore bjane a boele go tatagwe mo a yo go dula gona ka letsogong le letona mo a tlo go bua gona go tloga go ahlola ba sepelago le ba hwilego bana bešo moreneng ke nako ya gore nna le lena re itukišetše go boeng ga gagwe la bobedi go tla go a tlhologantšha o tla go sekiša batho ka go loka a re duleng re letile ka mehla le ka matšatši letšatši le lengwe ke le latelago ka di 10 go fihla ka di 18 tša kgwedi yona ye ke nako ya gore re rapelele poelano ya badumedi le bitšwa kore ke la prayer for Christian unity barategi moreneng morena Jesu o a rata gore re be le poelano ga re le badumedi mo bekeng ya go feta o be a re botša seswantšho a bolela le rena a re I am the grapevine a re ke nna sehlare sa morara wa mmakgonthe a re molemi ke tate a re rena re makala mo sehlareng se a re go bohlokwa bana bešo moreneng a re dulang mo go nna le nna ke dule ke le mo go lena
lekala le leng gore le nya dienywa le a thenelwa go gore le a kolomakiwa le omeletše go lona le a tlošwa le a lahlwa a re duleng re le mo go yena le rena le yena a dule a le mo go rena o re fa mantšu a mang a bohlokwa ba ratege moreneng mantšu a bolela go lerato le modimo a mo ratilego ka lona lona lerato le modimo a ratile go lefase ka lona o re ge ya bolela le nna le wena o re tate lebaka la gore tate anthate the reason why my father loves me it is because I laid my life for you morena wa rena Jesu Kriste bana be shumrene o a rata le nna le wena re boelana re tshwarelana dibe re tshwarelana makgopo you know it is very difficult go boelanya dikereke but it is very easy go boelanya badumedi a re duleng re le mo sehlareng a re sken ra itebala bana be shumreneng seng sa rena re direlaneng tšedi botse gore go boeng ga gagwe le ga hlologantšha batho ka go loka dinku le dipudi bana be shumreneng e be le gore re phethile tšohle tše re laetšeng tšona e le go lona lerato a re tišeng dithapelong bana be shumreneng ditirelong tšohle dithapelong tša rena sephiring le lekunutung ga re boledišana le morena le mophološi wa rena re boledišana le modimo wa rena a re rapeleleng poelano ya rena badumedi ba ratege moreneng ka letšatši la di-19 ke letšatši leo barutwana ba bego ba le mmogo go bolela yona the unity ye e leng gore nna le lena re swanetše gore re e rapelele morena Jesu o rile ba dule ba le mmogo o tlo ba romelela molwedimo ya o mokgethwa ka di-19 re bona molwedimo ya mokgethwa o theogela go barutwana ba gagwe gore ba tle ba dire modiro le morero ya gagwe bana bešo moreneng ga ke le mo nakong ye e bolela ka Pentecoste ntumelele ke boele morago mo lengwalong la rena le re I have the right to do anything ke na le tokelo ya go dira dilo ka moka nka itirela ka mokgo ke ratang ka gona a re go boleng satane bana bešo moreneng ge a bolela le morena Jesu a le thabeng o bolela le yena o mmotša ka gore dilo tše ka moka ke tšaka nka go neela tšona mara go na le seo swanetšeng o dire le nna bjale bana bešo moreneng we need to be very careful ga re le badumedi yes we do have the right to anything but re go poleng gore not everything is beneficial a se dilo ka moka tše lego di a re gola rena badumedi rena sa rena re nyakeng tša nama tša moya re seke ra lebelela tšeo di lego mo nameng barateng moreneng e boa gape e re I have the right to do anything o ka itirela ntho nngwe le nngwe o inyakang but moapostola Paulo o bolela le phuthego ya Korinte a re but I will not be mastered by anything o ske wa dumelela gore tšeo o di nyakago mo nameng tšeo o di hlokago bophelong jwa gago di laole motho yo o lego yena baratege moreneng tšere di labalabelago ke tšere di bonago ka mahlo ke dijo ke dino ke tšona tšela satane a bego a di bontšha morena Jesu a re lebeleleng gore morena Jesu o boletše o arabišane le yena jwang gohle bana bešo moreneng o boletše le yena ka mangwalo ge ya moaraba ge ya mmontšha manobonobo ge mmontšha dijo re a tseba gore re hloka dijo ka mehlale ka matšatši o rile tšea maswika a o a fetole ebe bogobe bana bešo moreneng o a tseba gore nna le wena bogobe re ya bohloka gobane nama e hloka bogobe ka mehlale ka matšatši bogobe ga se dijo fela ke tšeo re di hlokago mo maphelong a rena ba bangwe ba nyaka manyalo ba bangwe ba nyaka bana ba bangwe ba nyaka ditšhelete ba bangwe ba nyaka mahumo ke dilo tšeo bana bešo moreneng re di labalabelang gore di tle di re gole bophelong jono re tle re phele ka boiketlo re seke ra lebala morena Jesu ge a bolela le barutwana ba gagwe ke tlo le romelela molodimo ya mokgethwa moya mokgethwa wo ke wona o swanetšeng gore o re laole rena ga re le badumedi ga re le bakreste ga re dutše mo sehlareng se sa morara gore re tle re ba le maungo a kgahlišago bana bešo moreneng mohlanka Jobo o boletše mantšu a re ke tšwile mmeleng wa mme ke sena selo ke tlo boela gona ke sena selo re lemoge gore ge re ka labalabela tša lefase le ge re ka labalabela tša nama ra tlogela tša moya re ka seke ra boela le tše tee tša tšona that is why ba re not everything is beneficial bana bešo moreneng nna le lena we need to think like
Christians re nagane dilo ka moka bjalo ka badumedi mathateng maimeng tšohle tše re di nyakago ditokelong ka moka tše re nago le tšona ditokelong ka moka tša go dira ntho nngwe le nngwe re inyakang rena badumedi we have boundaries and di-boundary tša rena ke tšeo di bewago ke moya o mokgethwa wo re tlogo go romela wona ke morena le mophološi wa rena Jesu Kriste o rile e tla re ga ke le go tate o tlo le romela molodi moya mokgethwa ka leina laka re amogele moya o mokgethwa wo dikerekeng ditirelong ka moka mererong yohle ya rena bana bešo moreneng re bušwe ke moya wa modimo ka di-26 re tla be re tswalela ka the Holy Trinity ntumelele barategi moreneng lekwele ke boletše ka di-9 go na le nomoro ya di-9 tša ascension go na le matšatši a senyane gona mo Pentekosteng go na le senyane gobane ke ka letšatši la lesome le metšo e senyane bana bešo moreneng let me talk about the number 9 in the scriptures. The number 9 in the scripture, it is used to establish the man or a woman who is complete in the grace of God, who has the fullness of the power of God. Ke bolela ka mang? Ke le gopotša mohlanka Abrahama. He is the only man yo morena le modimo a kilego a mo dumella to bargain with him gore a boledišane le yena a rerišane le yena a bontšhane le yena mabaka ka nako yela a bego a batla go senya Sodoma le Gomora ene tšeo di thomile go diragala jwang when he tested him, when he said to him sacrifice your son gobane bana bešo moreneng Abrahama ebe e le monna yo a tlhomphago a rata modimo a tshepile modimo o ne a dira tšohle. That is why he became a friend of God. Bana bešo moreneng he is a perfect example ya rena gobane ke motho e meile motho wa go swana le nna le wena morwa wa modimo le yena o theogetše kwano yena ke modimo yena ke morwa ke yena motswala a nnoši. That is why lentšu le kile la tšwa le tšwa go modimo a bolela le nna le wena a re re mookwe barategi moreneng. The number 9 ga re hlakantšha e ka tsela ye modimo ntate modimo morwa modimo moya o mokgethwa re mmitša gararo e fela e le modimo yo tee. Modimo yo tee o dira ka motho o na le the body, the soul and the spirit le tšona di gararo e fela motho ke yo tee. Bana bešo moreneng God wants to produce the following things out of the body, the soul, and the spirit. E le go motho. O batla gore go produce the following: wisdom, grace, and power. Bana bešo moreneng, ga o di kopanya ka boraro ga tšona di go direla the number 9, which means e leng gore it bolela ka go establish this man or this woman who is complete in the grace of God. Yona go le matla a tšwa go le godimong. Barategi moreneng mantšu a rena a tšatšile o kare a kare hula. I hope and I pray that you enjoyed this sermon. A morena le mophološi wa rena Jesu Kriste a re tšhelele mahlatse a re tšhelele mahlogonolo e re ge re tlo tswalela kgwedi ye ya di-26 re celebrata the Holy Trinity modimo yo boraro re mo leboge bana bešo moreneng ka tšohle tšeo a re dirego tšego tšona. O ka re morena le modimo wa rena a ka hlonolofatša palo ya lentšu le o gomme la tsena dipelong tša lena gomme la ga gona gomme la fetola le nna moabi wa lona ra ba le lona lerato le ra sepedišwa ke moya wa modimo go dilo ka boka maineng a mararo la ntate le la morwa le la moya o halalelang a re leboge papa re lebogela lentšu la gago la bophelo a nko re phedišetlhe papa ntšha tšohle teng ka rena morena le modimo wa rena tše di senago lerato re utlwe lerato la gago morena le modimo wa rena re ratane dilong ka moka morena le modimo wa rena re bušwe ke moya wa gago papa hlonolofatša ba bohle ba kile go ba amogela lentšu le hlonolofatša le nna mohlanka moabi wa lona lentšu le re amogela di tšwa letsogong la gago le le maatla le le mosa le le mogau papa re a leboga amen. A re amogele mogau kgaolo ya morena wa rena Jesu Kriste lerato la modimo kopano le matshediso a moya mokgethwa a di be le rena ka moka.